Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bujang, Yo mak, amak calik-calik nan mudo kini ko. Ndak ada yang datang ke surau untuk sholat. Iyo sawana ibu hati. Kalau di masa zaman mamak dulu, kami ke surau kesadonya, pai mengaji, sholat berjamaah. Apapun permasalahan, kami pacakan di surau. Tapi nan mudo kini lain. Inyo duduk berkumpul-kumpul, main HP, minum-minum, mabuk-mabukan, main internet. Kejadian apa ya inyo isu anak-anak muda-muda awak ko. Kini harapan mamak ka Bujang. Bujang orang berpendidikan. Lapai sekolah ke luar negeri. Jadi bola rangkul dek Bujang, bawa anak-anak muda tu ke surau. Kalau indak, apa jadinya surau awak ko? Dah itu pak. Batu mah pak. Mereka bujang kami nan tua-tua ko, mudanya dak kalamo lero. Ketika kami ndak ada, anah terjadi di surau ko. Sedangkan anak muda awak muda tua. Mudiko mak, batu kecil mak Ben, coba Jadi usahawan untuk membawa remaja-remaja tu balik ke surau balik kan, supaya rami surau kan. Ndak rajo ke kadayu kan, minum-minum, main HP. Kudape balik ke zaman dulu so kuliah. Mengaji ke surau, menyelesaikan masalah di surau. Ndak tu mak. Iya tu harapan mamak ke Bujang. Jadi mamak age Bujang wakatu supaya bersiap-siaplah Bujang untuk itu. Supaya generasi nan muda-muda ko kembali ke surau. Itulah harapan mamak. Batuah juo kecek mak Ben tadi ma Bujang. Ko kami berlabah haruk ka Bujang. Jikuk le Bujang nang kama bagian batang nan terendam. Jikuk le Bujang nan kama pajani ayan nan karuah. Dek mode kini ko kampung kita lah jauh bana dari nang kuaso. Nan kini yo ka Bujang kami baharuk basamo. Ko le Bujang nang kama marangkuah saudara-saudara kita untuk madoen kepada Tuhan nang kuaso. Samu sanie kita kepada Bujang. Ko le Bujang nang kama negakkan kebenaran di siko. Lah lamu nampak de awak kini ko. Lah jauh bana saudara kita. Kabar balik lagi Bujang. Bu itu kecil mak Ben, Pak kesadolah. Ya usahaan. Itulah harapan mamak ke Bujang. Usahawan dek Bujang. Hari dek lalu malam, mohon izin awak pulang. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, pulang awak lain nak.
Anan bujang piken lena. Yo, buat caranya ya, Pak. Membawa pemuda-pemudi ko balik ke surau balik. Sedangkan awak, Pak, baru pulang dari luar negeri. Jangan dipikin bana lejang. Usahaon saja semampu bujang. Yang penting bujang lah berusaha. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu Santada. Masalah Pak, dah. Apa? Pak Masudi. Jadi, udah bado. Bujang, alon lalok lejang. Alum le, Mak. Baa nampak dia amak. Bujang kok taman wangse. Yang dipikirkan. Nemu deko, Mak. Tadi bujang ke surau nak. Jadi bercerita lah Mak Ben jo Pak Om. Iya. Tapi buat ti Mak Ben. Apa ceritanya, Jang? Nyo membalian surau aku supaya rami. Oh, mode itu. Iya bana. Kecek mak bento. Tapi sungguh pun mode itu, dia hari lah malam, lebih elok bujang istirahat dulu. Alalok lah dulu, besok kita pikir bersama-sama. Jadi lalok lah bujang dulu, amak nak lalok dulu. Lazan dah. Mola ke surau lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa aja tusuk membawa awak ke surau bagai? Awak bujang dah. Kosong aja, pesan kopi yuk lah. Nih, kopi ampek nih. Ya, tunggu Santada. Gini. Dalam warna nih. Itu lah. Ayo. Minum lah. Minum. Aku ambil lah. Bagus tuh. Carilah. Boleh ya. Minta lah dan lobster mana. Pandai. Yes. Kasih nih. Bono.
Jalan kan? Yuk. Capek juga. Nih, ayo cik nih. Berapa cik nih? 3.000 dah. Iko baliknya dah. Ke sini. Iya dah. Dah. Encak sembayang kali dah. Waktu istirahat ibu. Pajakku yang sobok di awak tadi kan? Tandang siang Baiklah, sembayang wak. sembahyang siang. Ajak lu kami. Sembahyang selang surang. Amalan surang-surang mah. Baiklah. Sembayang wak. Kalian. Wah, tidak lamun lah. Boleh pandai main. Punya. Pulang. Iya. Lah pisang. Habis mang. Pulang awak lah. Apalah. Bayi lah lu, bayi lah. Kau dah awak bayi di gua dah. Yup, makasih. Ya dah. Lah pulang awak dah. Makasih yo, besok datang yo. Jadi dah. Aman mah dah.
Onde barari dak sobo. Dan sangko kok dak doang lai. Kironyo tambah menjadi yang yo. Lah so akrab ang yo kami gini mah. Weh, kunya apa aja tuan? Kunya? Dah, waduh dah. Hei, mana kalian? Biarkan gua yang tinggi dan pandai. Mungkin ikut campur lang lai siang. Dan itu udah, kalau udah lah menyakiti saudaramu, berarti udah lah menyakiti ambu dah. Dulu ndak apa-apa dah. Alhamdulillah lah ida baba ado dah. Bako bisa mereka dah kau. Patang udah salah sih dah. Oh iyalah. Pulang lagi tuh lah. Kasih banyak dah.
Wah, makanlah kau. Biarlah ikut bayi. Banyak dah lain dah bawa dah. Alhamdulillah batang sampai baburi kami dah. Ayo dah. Dah, hari lah maghrib ah. Pelan bayar maghrib lah. Awak rak doken sarong do. Sudah ada tu mah. Pelah kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, alhamdulillah Mak Ben. Masya Allah, rami jua surau awak jadinya. Iya Mak Ben, semoga aku menjadi kepanjangan di awak ya Mak Ben.